abanyankore icyo kishano mu kimanya umuntu ukipostingire no mu bumanya n'ebigambo byahandikiraho no mu bumanya ahandikiraho ngo aine edu mutwe basement ariho namwegesori nyankore umuntu mizone z'urugambo mu ihanga ningawe endime zarakumanya ahabwe ncha mentioning rero nyankore twena ntukimanya ngo no musirikari ahabwe ncha ta mentioning rero Swahili ahabwe ncha ta mentioning rero rungo rwarakumanya nimpamya nakiza edo mutwe rungo ahabwe ncha ta mentioning rero rungo ahabwe specifically a mentioning rero nyankore ninyenda tuzoka cyo mu history ito turi kukura tukashanga hakaruho okumanya ningashi enteekateka eyabire negira ngu wagamba Swahili mu bantu either noba ori omusirikare ninga noba ori omushuma kunashikira omu senior 1 natandika kushoma Swahili na senior 2 so kutwabire tugamba nka Kiswahili just turi abana turi kweshunga aba uhurira nk'abantu bacyaro bajya ngo imwe kanmwegamba Swahili mwenda kutwiba ekyo cyo kukira kuyije mu mitwe y'abantu bahurira no gamba Swahili ngwime kanmwegamba Swahili muri abashuma ninga muri abasirikare mwenda kutwiba mwenda kutsiyaho butemu kiri kumanyisa ngo abantu ahabo kugira ngo abashuma kwabire batahirira abantu babatahirira barugamba Kiswahili kikika cyazo mu mitwe y'abantu bamangu burya rugambo Swahili naba natagetinga kwiba ninga kwita abo kuba n'abasirikare nibagamba Kiswahili na no mu ntare zarigireho ababire batahirira makaga abantu bari ba rebels ninga bari abasirikare bakaba abantu bagamba Kiswahili na hati abasirikare no bakigamba Kiswahili so kikazo mu mitwe y'abantu ngo either nobo ryo mushuma wagamba ori Swahili ninga nobo ryo mwisi ninga nobo ryo musirikare whatever so icyo kibakoze egi statement ibakozise yo kumentioning ori nyankore obwire numbuza kuhika ushanga umuntu yahurira no gambo ori nyankore ekigambo to cya kiri kumuyizira mu mutwe ushanga yahurira kana hati kiri already ushanga bahurira no gambo ori nyankore umuntu arebereho mbega ninga arebereho umuntu uwija kumwabductinga ninga arebereho umuntu uwija kumutocharinga uwija kumukwata bamutwara umutocha chambers ningo basement ngo kuba mentioning so ekimanyisa abanyankore mwena nimangu twena tukateka mutu neyo n'abasura bari kucagira konka abanyankora bine mu amagezi ebe bintu bimureke kubahagira aho kubo bwire nubuza kwika aba bantu mu bareba aba abari ku postinga n'abari kubahagira bamwe bari kubahagira ubwire nubuza kwika ushangensi yatinduka yatstamisho abantu bija kutembenyo nyine birukano bazaza Russia birukano baza kweshera ku munsi za hero itu hine ho twine ho kuza omunyankore wano mango ene mu amagezi please disassociate yourself from these things ukwato rumerwa abantu bona barugambo karudragging om interests zawe nekintu kigwire no banoteka batahiba wo mudenja opostingira muhozi ayitorirwe mbundu ayitorirwe security baza kumwikaho bwire no babwagenzire itwa abanyankora abatine kitwine nangwa nibare baza kutikaho it is very easy well ni mango baganda betegerize na tribes zindi these days betegerize they cannot just attack us because they know who is really wrong in this konka please don't set people up kandi mwabanyankora bari kubahagira please think mutwaro bwire mutekateke na myenda kubijitya ngo ababire bagamba Swahili bona bakaba bareba nk'abashuma ninga abise ninga abo kutahirira maka so aba bantu bari kugezaho creating kugira ngo uri yarugambo nyankore wena numbi nibenda kutu distancingana n'abantu batahibitu abitukuzire nabo mu Kampala ningo mu Uganda abituru kuhangara nabo I have never met Mhozi. I've never lived with any soldier categories. But I've lived with Baganda, I have lived with Basoka, I've lived with mbadena abantu nga simanyi na tribes zawe as long as muna Uganda tubadde wamu era tukyabera wamu
kati bano bye bagezaako creating baagala kutudividinga usayinga abanyankole batya tribes endala nga ne tribes endala zitya abanyankole n'alabye abanyankole abatategeera nga babiwagira naye muyina okutegeera mulowooze let your thinking ability go beyond the skull endowooza yammwe muleke esukke wano muleke enteekateeka yanywerenga aha mutwe gwanyu just think beyond your skulls